ihuriro ry'abarwanyi ba leta ya Kinshasa bwo n'igisirikare cy'igihugu Fardc abawazarendo FDL ndetse na leta y'u Burundi bafatanya bongeye kugaba ibitero mu ruhame cyangwa se mu bice bituwe n'abantu benshi by'umwihariko muri Karehe muri Kivu y'amajyepfo ndetse Rushonga naho bahagabye ibitero nyuma y'iminsi mike leta ya Kinshasa ndetse n'utwarwanya wa FC 23 basinyanye amasezerano y'amahoro. The Bengals yana in the QuickTimes news muhaye ikaze. Kuri iki cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026 hagana mu masaha ya saa 7 n'igice za mu gitondo huro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa zacengeye mu mujyi wa Rushonga muri teritwari ya Masisi cyangwa zica cyangwa zikomeretsa amatungo mu gihe ryagabye ibitero mu bice bituwe cyane Ikarehe muri Kivu y'amajyepfo. Amakuru aturuka muri Kivu zombi ni Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru aravuga ko kuri iki cyumweru abasivile bibasiwe kandi inka zirenga 53 zishwe ziratemwa cyangwa zisigwa zenda gupfa mu bitero umutwe wa AFC 23 uvuga ko bigamije kubiba ubwoba no kwangiza imibereho y'abaturage. Ibi bitero ni nyuma yuko kuri iki cyumweru izo ngabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zigabye ibitero byinshi hakoreshejwe indege zitagira abapiloti za CH-4 mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro rya AFC 23 ryatangaje ko ku isaha y'isa 5:53 na saa 8:40 z'amanywa uduce dutuwe cyane muri Rumbishi twibasiwe ndetse n'umujyi wa Rutare muri teritwari ya Karehe saa 7:20. Ibisasu kandi byangije imitungo y'abasivile kandi bibiba ubwoba mu baturage bituma bava mu byabo. Ihuriro ry'abarwanyi ba AFC 23 rivuga ko ibi bikorwa bikomeje by'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu kandi risaba umuryango mpuzamahanga kumenya ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburenganzira bwaryo bwo kwirwa naho no kurinda abaturage b'abasivile bibasirwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibi mo biraba nyuma yaho nta kwezi kurashira umutwe w'abarwanyi ba FC 23 ndetse na leta ya Kinshasa basinyanye amasezerano na amasezerano yasinyiwe i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi tariki 17 z'ukwezi gushize kwa Mata muri uyu mwaka nibwo hagati y'abarwanyi ba FC 23 ndetse na leta ya Kinshasa basinyanye amasezerano. Mu masezerano basinyayimo ko bagomba guhana agahenzi ndetse kandi nubwo ibyo byose byari biri kuba n'ubundi AFC 23 yavuga ntiyasibaga kugaragaza ko leta ya Kinshasa ikomeje gukora ibitero byuje ubugome bwinshi byo kwibasira abasivile by'umwihariko batuwe mu bice bigenzurwa na AFC 23. Nibwo iyo minsi twese tubona abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi, abanyamurenge batuye muri Kenya, abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abatuye muri Canada bahise bigaba imihanda yo muri ibyo bihugu bakora imyigaragambyo iciye mu mucyo, imyigaragambyo y'amahoro bamagana ibiri kuba ku banyamurenge n'ubundi batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwayo. AFC 23 n'ubundi muri iyo minsi bari gusinya amasezerano yahitaga ntago bwiraga umuvugizi w'iri huriro ry'abarwanyi Lawrence Kanyuka adasohoye itangazo ryamagana ibikorwa biri gukorwa na leta y'Kinshasa kandi ari nako byagendaga n'ubundi ku rukuta rwa X rwa AFC 23 nabo basohoraga n'ubundi itangazo bamagana bivuye inyuma ibikorwa biri gukorwa na leta ya Kinshasa. None ku munsi w'ejo bigaragara ko ku mashusho ngiye kubereka n'ubundi muri kuraho kuri screen zanyu bigaragara ko bimwe mu byibasiwe n'umutwe w'abarwanyi ba leta
abo ni leta nabo bafatanya n'ubundi hiba imitungo y'abaturage. Imitungo y'abaturage yarangijwe cyane, inka, intama ndetse n'indi mitungo. Nubwo mwitangaza FCM 23 yashyize hanze nta mubare cyangwa se nta nicyerekana ko ari abasivile baguye muri ibi bitero, ariko nubundi bice bituye n'abasivile cyabyibasiwe cyane, by'umwihariko amatungo yabo. Uko byagenda kose hari n'ababa bahunze bitewe n'ibi bitero, ana nk'inka rwose n'ihene, babisize ari intere. Uko byagenda kose ntihabuze abaturage kugeza amagingo aya babayeho mu bwoba, bahise bimuka aya bano muri Rushoga, muri teritwari ya Masisi ndetse no muri mu bice bituye cyane Ikarehe muri Kivu y'Amajyepfo. Umutekano wo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu ya ruguru bikomeje guteza inkeke. Ku munsi w'ejo nibwo navuga ko episkopi wa Katolika hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yavuze ko ubutegetsi bubi ari bwo butumye mu burasirazuba bwa Kongo hakomeza kuba umutekano muke gute. Bikaba bikomeje no kugaragaza ko bashyirwa mu majwi cyane nk'abafite inshingano zo kurengera umuturage ndetse no gucunga umutekano w'umuturage. Nta na rimwe baraza biramanta bati turarenga, ntago ari twe tuba twabikoze. Ibyo byo twarabitegereje, nta na rimwe turabibona. Ubona ko nubundi ibitangajwe na FCM 23, reka mvuge ngo niyo byaba atari ukuri, ariko dufata ukuri kw'ibimenyetso tuba twahawe. Ibimenyetso duhabwa n'umutwe warwanye ba FCM 23 nuko leta ya Kinshasa ariyo igaba ibitero. Bo bitero banemeza ko ari ibitero by'ubugome babi bigamije kwangiza abasivili muri ibi bice bigenzurwa n'ihuriro ry'abarwanyi ba FCM 23. Bwo reka tuvuge ko ari ihuriro rya FC kuko abarimo IM 23 hakabaho mo RDMP twirwaneho n'indi bitwe nyine irengero uburenganzira by'umwaka bwa Kongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. No gutegereza tukareba byose amahanga marabirebera. Nta ibi byose kuva byaba hasinwa ari amasezerano, nta kintu na kimwe turumva amahanga ashaka kubivugaho. Ubwo no gutegereza tukareba uburyo biza kugenda. Ide QuickTimes News indi benga Oziana, wecyo usabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza, tukajya dukomeza kubana. Reka mbashimire gahunda za The QuickTimes News zikomeze kubanogera. Turabakunda cyane, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe mwese.